Itura-ini ria Jerusalem waithaka dagoretti, aikari matiri maratiga kung'etia mucii uyu niguo kugeria guithirania kiria kiracungiriirie gikuu gia tuhii twiri twa nyina umwe, Sydney Miheso na Miracle Miheso twa ukuru wa miaka 4 na miaka 2. Kuringana na aikari, Dĩana Kibisi uria uri na ukuru wa miaka 24 aretwarire ceceni-ini ya borithi ya waithaka mathaa-ini ma thaa 1 cia hwaini na kuga nioraga ciana ciake igĩrĩ. Ihinda-ini o riu gukerikana arahũrĩire muthuri wake thimu na kumumenyithia urieka. The lady went to the police station akasema ashaua watoto wake. Kufika kwa nyumba wale tuliingia kwanza, watoto walikuwa wamelala hapo tu kama wamepumzika, lakini indeed alikuwa amewaua. We wanted to strangle the last one, that is baby Destiny, but whatever happened is they screamed that Destiny screamed. Baby Destiny ndio ilifanya akafunguka macho. That is a narration. Just talk to her right now. She's in regret. She's been crying all along. She's in regret. Nisikia ni kama mngurumo tu. Kijana tulikuwa na yeye, nikamuuliza what ni nini inaweza kuwa inaendelea. Nikazima ufa ndio nisikize ni nini inaendelea. Lakini nilikuwa nasikia ni mtu kama anapiga wall kwa nguvu. So mimi nikashtuka ni nini inaendelea. Ni mtu anapanga viti. Aikari o ũndũ ũmwe na andũ a family makiuga Dĩana na muthuri wake Alex Miheso makoretwo na ngucanio cia kimucii. Hakuniambia amechoka na watoto, but tu ni venye alisema mzee wake ameoa na hakutaka aletewe bibi mwingine hivyo tu, lakini mimi nikamwambia avumilie tu na aombe tu Mungu hata kama mzee ameleta bibi mwingine. Giko giki kiratuika kirahanikire ndagika nini tu thutha wa nyina wa Alex gucera okite kwenja njuire ya mwana wa mucii uyu wa mieri 5 o toria agirirwo gwika kiunduire na maratiga maranirie na Dĩana uria wirikanite ndarari na gikeno kurumirira ngucanio kihiko-ini kiao na Alex. OCPD wa Kabete Francis Wahome ni akirite riboti ino mukode akiuga riu uthuthuria uri moko-ini ma obithaa a DCI kuona ndariri cionanitie ati ciana icio ni guitwo ciraitirwo. Officers a kuma station ya waithaka ni marathire gwake mucii nigetha magatuirie moneka uguo niguo kuri, na makinya ni marakorire mĩĩrĩ ya twana tutirahuhagia riu kuringana nao ni maronire ta tukuite no thutha wa gutwarwo thibitari nĩrĩo kũratuĩkire twana tũu tũtirarĩ muoyo. Ihinda-inĩ rĩrĩ mwana wa Dĩana wa mieri 5 ari moko-ini ma mũndũ ũmwe wa family. Kuringana na OCPD wa ceceni ino ya Kabete, ikinya ria mbere kuma haha rigukorwo ari guthuthuria ugima wa meciria wa mutumia uyu niguo utwiria makiria uhote gutwarithio na mbere. Ngiribotera Inooro TV de ceceni-ini ya borithi ya Kabete, getwo Karo Kinyugo Mwaura.